taxation history kan to ni service report and kim ziak lova an ma ni hi ka zo tam tak te hi oma ka sia do chuan maram hoi hi kan tia ani lo le he divel te po an ni a ka tan kwa china tuna hi chuan a department chung po hi ka mer shat khat in ka in shat to a an sing te po kan shat sia khata kanin mangai to na kanin sak ton ke in kan sia a he mi kum li le khali chung khali ka tho chung hian kan tho ho chung hian bo rak chalo ma ri ru han na ke ma kan ne lova tin kan ho tu te po in fa en ta khian min enin ka sia a abi takin he kan pu te ho kan him nai zol pi de ho phei chuanin an fan wen hian mi en de hian kan cha china han tau de hong hong han lom de po hian an ni hian ngoi mai china ka lom lo hian ke chu kam me la hian an ha la ka in tu thian ve lem lova trung kam te po hi ka thian lova ka chu an chat na an ma ni be se anga nge ka ru le thei lo na te amo an ma ni ru ka lo thiam le na amo an be se nga ka tho lo na trung kama te po ni se na tho te po ni se chu te ma o mani chuan voi ne hianin ngai takin hang ka chu an ngai dam no bo ma ni lo class selati in kan di la tin staff te kalunga le nga kan tiang e kumli le achan bedon han tlani chuan mihring kan lo in po man em maya chung kot chan chin itiang mi mal ba ka chung wa thleng kan lo in siat pui lom to ani a kan thum no ngai na zong kan in bel du zong kan in bu zong kan lo in se po to ta ki lo nya thum do thar ran ha te be thum do thar nei mo ti khopa kan in mer siat ko nui chuanin in chena hanin son hi chu thil ol ai chu lo ni lo to maya kan soi thui na kanga vigilance a khan kum le chan ve ka oma mi son tur min ran eng lo che na kan piten nya eng ma fai la kal ma ya ne la chuak lo bangin tia ka oma kum le chan ve la ka lo om mana dia khai department a tho khai ni don ka om mana department ta mi LDA ka exam ka thu ka transfer don khai di chwa san po ka chi se in ka se ani ve le ana chu wang so ni tuna taxation commissionerate hem taxation department kan chwa san le tur hi ka se da ni ka soi fia thiam lo so ka su ba chon ka rin ro om ta chu an ha chu thokang a mi singi chungai na pe me tum to la wang ti hi ani a se me em maya enga tingi mi ka chwa san do na piang maya du ul chu ba ko om sia me bi le mi chwa ni transfer kan in sun do na ni le tin sa san in han an kal fu thei me na nan ve lo po ni chwa enga ti ki mai te ka ti a ka transfer order an chwa chang khan ka ngai to na chu ai tu nget ve le ta ni tu na pi nia ka om chho do na ka lo han hang ai em tho me thei bu ka se lo ba chawang chuan ma nia hianin nangai poimo na nen ani sing ngai na le ngai na nen an om hi chuanin nukhia ma me maya mi emotional ta po hi ka lo ni ani hi te ka ti a hetlaya ka chunga in thatna zong te ka soi fia thiam lova ka soi chuak thiam lo soi mi po hi kan lova ma chalani pu in ting lo tak chunga ka tho te nang ma ni thazar noya au tu te thazar noya ka tho te staff te tho rim ra te senga in ku mu ma pa ta chuanga an hin thatna zong ka te hi ro pui ka ti em maya ka ro zom chan ti bo rak te ka ngai tu a hitiang mangai in hitiang thajalin he department ka chwa sanang hi ka ngai tu a thlen pha mi lo ani lain bo in ni la pan min shwai thenga bo rak thalo mom loving staff te ne na in kara ni se ho tu te ne in kara te po ni sala to mo de ta noya he in kha nun kan hang the hi ka lo tak selani in staff te chunga po in ri na den ro lo ya pal cheu te kani chuanin khongai takin ngai da mula mi trong kam thiam lo kani ka ti kha ri ro omang po sui chuak thiam lo kani a sira ka du sak sia cheu
chanem ka ngai pui ja chu fin selekin ka ringa theng to ka ma kan lak tlan na te regularization chung chang po ni se confirmation ani upgradation financial upgradation te po ni se la promotion kangin tam takhi kan hen kumli le chan ve chung ya kan tho ho na ra kan mu atam takhi kan hum hana department mal khai nga chwar tam ko ani kon kan ringa so lang chuanin kan hum do ka ze tura ko staff kon tha lawa chanem ngai taka department ta in tho chun som ze ka du sakin kan fui do chewa mi sang ni kan ko sang hi chu ke ni chu department nei lo nang chu kan ko la tu na te ko mangai de thalel takin ka chu asana chewa chu tiam kan min thak tu tur kon mangai chun chun chanem ngai pui som che kan ringa tho ho pui in nuwa ma mi tu po do ka sen wa man ti ve fek ka ringa ke chuanin nuam ka ti ka ta bangin chu wang chuan chat takin in lo tho ho pui nga staff tan bi takin in lo joy o manga officer po ni se mi thar han ni chuan department chung chang te po he lo bo the ko maya office sang ya ni dan sang te kan sang te kan lo ni awangin chu ga cha kan service mi te a local to te in lo joy om na te an chung in lo chat na te lo ko ka se ka chung in chat na ko lo ko ka se wa lo la om le tur kan service mi le sa te po chat ta in lo dan suna an chunga ka chunga in chat in chu ang ko ka chat na in lo chu a to ho de chatak officer kara te hemi taxation officer te le mani service officer kara te staff te nin kara te po chatak to ho na ni chu zum se le ka tu sak tak meu cheu ani tin tu na hianin haba nya he kan la ya promotion LDC to UDC kan boy pui la ko la hi oma DPC haba seniority promotion tur panga laklo no oma LDE exam conduct tur pani approval min pek sa kan po zui me oma hem te po he ni ro thar tan chuanin engen ni ma history shlo tan chan han zir so ban ti po har samai te staff ro sa te han ni chat sa pe kan ni kha cha ta kin heng lo panga in troi wa min thuk kanga min chu hi chuanin ani turam ang hian i thelmai te po kan ringa PE regularization chung chang te po kina ni ang puya department chang lo mai la secretary lama kan han chu do na ni ai mamu na chuan min lo pun she lo la kan ti ang apoi mo perang sa sang mo min lo pun she lo la kan lo shet sa PE te kin hunte a service ang zong te po in chakar te ni mo ti ni emo ni sela mino pun she lo la in tan kai hong ra nga in ma mo na chuan ka tlan se lo ani ti te po hi kan tiang chau ni ro se ka chunga in that na zong a lom thu ka so ya ma ba revenue earning department kan ang sarkar ta na put ke poi mo ta thok tu poi mo ta department ya tak kan ni ti sirangin chalim ngai le zwalin thok thei tur ngal pan than sak sela cheu sela department he mal so minute ka je tura amal so tam takin zui cheu ro se kalomi ni ron no ni mai chon so da na fa tu sei what hiam ta khop mai mai chuan tu na chu present han na
shim she a hau tu rian lo sa ki ka tum bo ka tin mi thlen khal chan ko hen in tha sung takin ka valu thina ani chuan min lo sha thiam em zela mal som na dong tla ki le mi khongai na nga a phak to ga hen mi chan pui a tum der niang ka sia ka ngai to en ma mi ma trong kam te ka thiam lawa ai staff te chen te ho te po hian an ngai mem doi ka sia kan pu te ho kon a hian a tham wan tha ka kan nu bula po ka soya ani kon awi don de maya a fel si a du sak si che a min dia ani tan hen du sak tla ka tho po ka si chong lo mi hi ko ngai me ma ke ni de vela tang kon kan pi ne thia dang in thiang kan in ko ma kan in zui na sa san na ro pui tak tu ra ni ka sia mai ro chu pi kon ma se ste me ron thona kan thei to ka chuan kan in pui zel don lo ma tia ani po hen min ma mo na hian tlan san hi ka tum ngai bi lo in chhum ma mo ate hian kan in ko ngai a pi nen chuan kan in zui chhuak tam na sa bo ka an in chhum ma mo ate ke ni po kan ma mo na chuan atlan singai lo va Christmas do na te hian kan nu le ka pa te thum na lum ha ko te hen min ka thina chunga ka lo em a a chan chin soi tu hian ding ve tu hian ka phuin ka sia voi na ko hian thian te au te pon an ngai zia thu te soi ve tu te pon nei ka ringa soi sei lo me la kan la tang kai pui se la kan department pon la se chu ai regular lo tam takan lo ma min son san tu su ka tha chu phang ve do ke ni po sang hin som pathum alu kan nia kan la regular lo wa thian ho te regular lo tam tak kon lo ma service na tar ya sia dan le tun song so he sia kan tang kai pui ma tin chau te kon kan uin ta ring chung ui zi ma chang ke po ka te la ni ka pi ani po ka thian nu ani po ka ngai do ma mai ro chu ka har sapna ka ron zel do na ni kon min pui do na chu tiang chon thian te ho po ka ni har sapna te ron ve ula lo pui don chewa in trong chai na ko na a tho zel na tura te po trong chai na te po sia ila trong chai pui la thar chel tura ni ya pathian ne na di pui la di kha ron ding so pui ve ni ka lo me